Hello mayam, mayam, good evening mayam. Ngasi ay samosa gi order phangi aduna order se samosa se hoge na tawine aduga hoji ay samosa gi tan se tai bako samosa gi tan ni sumaina sanglap taw na takadabane korokoi na takpaya de ko natradi phak phak toi bako adudogi sumaina sanglap taw na taaga mayai da chum na kakadabane bako adu mayam su anakpada leba mayam su samosa puri tan kari karagi order leba taragadi haibirak pa yagani ko ado ha tawbatabu nini humni mamangdagi potto yamagadi nini humni mamangdagi order tawbiba yagani ado ai ngasi gi samosa didi yam de da 30 muktane bako ado iragasu kudakta hairakpaga chap manarabanina yamna phing na tawre bako ado hatu tawre aduga samosa si tak paloina sida hore samosa si gi khang si kitang pie bako ado samosa si anirak thokna sumaina tawga hore ado mayam samosa si yengo phajabra hawgadra haina ado mayam su anakpada leba mayam su samosa gi order adum tawbirau ko order leiragadi adum tawbirau yagani ko aduga tawbatabu lawba lakpadi masana lakpatai ko kai thimbinabagi home delivery gi kano leitabani system leiteba to samosa se hawba loina hoji packing tawrani lawba laani duga siga packing tawre yendiyo packing tawrena kana carton namda hapsalle sumaina carton se da hapsallaga packing tawrini duga thagrani hoji lawlaani yam